Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits atau kama qala, amma ba'du. Ashabul afadil wal kurama, seteja para alim, seteja para ulama, nakusubi dzikri salirana semulja Kiai Haji Aminuddin Jazuli, terjugan salirana semulja Kiai Haji Satiul Anwar, terjugan salirana semulja Kiai Haji Halim Ismail, terjugan sebutan kaula amulja aki Kiai Haji Soleh Abdurrahman, terjugan Kiai Haji Hayatul Islam, seteja para masyayikh, para guru, para ustadz. Saya tak kenging badan kaulah sebut setong persetong epon, bentak ngurangi rasa hormat dari abdina menggoda ajunan semulja. Tak lupa juga ndek ka korenan belebisan lalake semetel epon dari berak songai ingki kak dintol ras epon dari kampung Masaran disah Sentol Dejeh sarangan tondunan belekaraba epon se sami-sami cumamper pangkalian epon. Seteja para onjengan, para rabu sepo anom, se sami-sami sekek alongku nyambeteni pamondut, terjugan ngolmai onjengan, sejugan badan kaula amulja aki. Atur kabidan kalaban amujah muji syukur karingga ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat sema agung, terjugan zat sema hasoceh. Kalaban kersa epon esaat aremangken buten kaulah serang ajunan sami rabu sami mulja bisa apangki engkun alongku bena acing bena terop bena atak kak dinto amarga nyampeti di pamondut, terjugan ngolmai onjangan dari sahibul hajah sahibul bait engki kak dinto Bapak Muhammad Lutfi sekeluarga di dalam setong tareka engki kak dinto selamatan walimatul ursh antara Mutiatul Munawwarah sareng raka epon engki kak dinto khotibul umam. Muga-muga kemantan si kedua kak dinto etetekia keluarga sesakinah mawaddah warahmah sebisa nyitak setong keluarga se alebele se atong rokon jem-jem tarantem se martabeda atak teng-teng atak tong-tong tong kesetong patang tolong patang rojung ejung ponjung nyopre martabeda rampak naung beringin korong. Caepon orang Jawa mugi-mugi temanten kekalih antetesaken ejodoh kantos kaken-kaken ninin-ninin kanugrahan kuahus Allah murbain jagat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam semoga eta tepake deka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun abektah boten kaula sedaja dari alam sepeteng calemutan nujuh deka alam seterak tarakataran minat zulumati ilan nur. Para rabu sepo anom se sami-sami parjuga boten kaula minangka bekil dari sahibul hajah sahibul bait Bapak Muhammad Lutfi sekeluarga
ngaturna matur sakalangkong dek sateja para rabu seampun sutih ka angkui alingki dek ka pasemuan ka dinto muka-muka lingkina ajunan dek ka pasemuan ka dinto etitia kia tambana amal ibadah muka dek ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terjukan beten kaula dari ribaring kak dinto sakeluarga ampun samper pencung kababaan ampun acung rojung sabalaan seteja bereket ben lain-lain epon ampun ekapiaki ka angkui masampurna pasimuan kak dinto. Namun sekak dinto mikdar seampun etantuaki dari Allah subhanahu wa ta'ala mungku dek beten kaula sarang keluarga. Pramila dari kak dinto sanalika ajunan sambil rabu sambil mulja tapangki hal-hal sekurang rendah hal-hal sekurang parjuga mengkuda pangkalian ajunan searopa aki panglatin sekurang etin torator seampun gatoraki torjugan torator sekik belum etoraki dari kesuman kak dinto beten kola sarang sekeluarga Bapak Muhammad Lutfi ngaturna nyoon sapora se tak sakera para rabu sepotor anung se sami-sami para juga kangku cecer torengkes epon lampah beten kau lemenangka pangacung tareka pangakit lampah saat ari mangking bekal mau sepan sapona pantareka tareka sekabitan ing hika dinto al-iftitah bi umil Quran sika dima beten kau le nyoon dek salirana sebulja Kiai Haji Soleh Abdurrahman kaangkui ngabiti tareka se kaping 2 ing hika dinto pamasraan terjukan penerimaan komandan CD2 sekadima pamasraan kak dinto bekal ecerboy bekal esepoy sareng salina sembulja Kiai Haji Hayatul Islam terjukan penerimaan kak dinto sekak dima amanah epon bekal kacerba terjukan bekal esepoy sarang salirana semulja Kiai Haji Halim Ismail tarika se seterus epon ing kak dinto pamawasan sholawatun nabi sekak dima pamawasan sholawatun nabi kak dinto bekal esepoy sarang Jamiatul Hadrah Tanwirus Syabab tarika kak dinto bekal epokat tor epong kasih kalaban pantua panyampurna sekak dima beten kaulah nyuun barokah epon dek salirana sebulja Kiai Haji Aminuddin Jazuli sekak dinto acuman tareka angkitan lampah sebekal kalampah saat ari mangken dek sateja para masyayikh para guru para ustad seampun kaca bisan amanah beten kaulah ngatore bekto kalaban tertib tor ronton ananging beda sekutik pesan dari Sohibul Hajah iki kak dinto Bapak Muhammad Lutfi iki kak dinto pesan epon adi rasa adi podai nak potona ka asma Joko Tole arasa andi kebay amarga anak manto ampon eka oleh bon dari beten kaula menaka pangajum tarekah pangakit lampae saat ari mangken sanalika ajunan sambil rabu sampai mulja tapangki tendek tonduk sekorang sontuk ajuman okara sekorang akor tunatung kapamator dari ateh se paling asor nyoona sapora se sobung betes epon melebetor ketuara nyepraka buki melia pandusa manabi beda pamator sekalero nyoona sapora cek titikali dalam rasa wabillahi taufiq waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.